Dit, mana Dit? Aku mau nungguin adik nih. Mah? Mati nggak mah? Nyalain air mah? Aku mau nungguin adik dulu. Iya, tadi nge-lag aku. Main itu Dit, tungtung sahur yuk. Kita gas tungtung sahur. Kalau bisa sampai tamat. Nih aku lagi fokus dulu. Gas aja, asik. Ayo, aku tunggu ya. Tunggu Adit. Menunggu Adit datang. Kita tamatkan tungtung sahur. Turung tungtung sahur. Oits. Oh, ada Tiu. Oke. Adit kita lagi datang nih guys. Kita mau tamatkan. Kita tamatkan turung tung 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 sahur. Mana Adit belum datang-datang nih? Malah si Dayu joget-joget. Tunggu bosku, siap. Kita tamatkan turung tung tung sahur ini. Gaskan deh, gaskan. Oh, tuh Adit udah datang. Let's go. Oke, yuk. Mana Adit nge-lag kayaknya. Tunggu Adit datang. Halo Lionel, tuh aku lagi mabar sama Adit nih. Tuh aku lagi mabar nih. Turung tung tung sahur. Aduh, malah nyemplung. Denali habis ngumpul guys. Aduh, nyebur lagi. Oke Bang JL, ntar aku add ya. Aku mau tamatkan dulu nih. Tung 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 sahur. Tamat, ini aja mati mulu. Yah, Bang Adit nge-lag tuh. Ayo dong, fokus fokus. Aduh, aku keluar dulu ya. Oke oke. Hmm, hmm. Ini susah. Aduh. Ayo fokus fokus. Huh. Hmm. Ah. Ih, kocak. Kocak kocak kocak. Ih, aku nggak kepencet sih. Tebak nama anomali Italian. Oke. Oke, aku add nih. Lionel nih. Lionel Bang underscores JLZ. Tuh.
Oke, kita main tebak anomali. Salah. Dambardino krokodilo. Apa nih? Dambardino krokodilo. Nih. Tuh. Danilo krokodilo. Yang kiri ya? Nih, Danilo krokodilo, dit. Oh, Adit tuh. Dari mana, Dit? Kamu dari mana? Bang, yang gambar anomali bond. Ini ya berarti ya. Kok nggak bisa? Yang mana, Dit? Yang mana? Gambar buaya. Oh, oke. Hmm. Terus ini apa nih? Gangster Putera. Yang mana Gangster Putera? Kiri ya? Hmm. Liri larika larila. Itu apa tuh? Yang mana, Dit? Liri larika. Oh, ini dia. Wih, berhasil. Terus cappuccino assassino. Yang mana cappuccino assassino? Yang botak. Yang mana nih? Cappuccino assassino. Cappuccino assassino tuh yang mana ya? Gajah. Yang mana sih ini ya? Salah. Barito Banbito. Yang mana, Dit? Ini ya. Wih, berhasil, Dit. Tung sahur. Adit belum datang. Tung sahur yang mana? Adit mana, Adit? Mana dia? Ini, Dit. Boneca ambalabu. Yang mana nih? Salah. Oh, betul. Bang JL join. Oke. Ini mana, Dit? Tralalelo tralalalo. Ya, cappuccino assassina. Oke, abang mandi dulu, ntar habis itu main cappuccino assassina. Tri Tri Melo. Ini ya kali Tri Melo. Betul. Betul, Dit, tengah, Dit. Trenoju Batu Turbo. Salah, Dit. Ini, Dit. Tumbele hehe. Tunggu, Adit. Ih, beneran. Pantesan wangi banget ya. Tumbele. Nah nih, Ballerina cappuccino. Bang Jels. Weh. Tuh, rame. Weh. Oke, Bang Jels nih udah ini kayaknya. Tunggu Bang Adit. Tunggu Bang Adit. Tunggu Adit. Nih, Dit. Tunggu Adit. Oke. Ayo, let's go. Tuh. Berhasil. Tunggu Adit.
Tunggu Adit dulu. Tunggu Adit. Tunggu. Oh, oke Adit, sini. Sini Adit. Sini Adit. Tunggu Adit. Oh, Aska juga join. Rame. Oh. Sini Adit. Sini. Aska join tuh Aska. Sini Dit. Tuh. Oh itu tuh malu. Abang tuh bisa. Iya, tapi pakai baju dulu lah, malu-maluin. Itu aku ada yang ngajarin nih bang, si yang bang Jels nih, dia ngarahin aku nih bang. Kita lagi aku sampai finish lah. Waduh. Itu satu lagi yang bulan tuh apa sih? Lupa. Itu connect ke situ. Iya. Oh tunggu aku nih di mana nih? Ya biarin aslinya nyala dulu. Kering baru mama bisa kan, pasti bisa lah, belajar lah. Mama mesti diapain sih di luar? Iya makanya kamu tuh pasti bisa, percaya deh sama mama. Iya, abang percaya abang bisa, abang belajar. Iya, abang percaya abang. Iya, makanya abang belajar supaya abang nggak ngobrol lagi. Abang udah masuk sekolah loh, malu sama teman-temannya. Udah. Sini abang aja nih. Tunggu nih. Satu lagi nih. Satu lagi kemana ya? Ini. Halo Aska. Apa? Bingung tower ya nanti nih main itu dulu. Main apa sih namanya bau ini ya bang? Bomboloni. Bomboloni donat. Cappuccino apa namanya bang? Cappuccino apa sih namanya tuh? Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Tuh. Tuh ada Bang Jung tuh. Abang berhasil apa? Tapi malah jatuh. Ada cappuccino assassino. Ya bang ya. Main cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Malah liatin itu main. Cappuccino assassino no. Lagi main cappuccino assassino. Bingung tower katanya bang. Ntar dia lagi mau namatin dulu cappuccino assassino. Lagi main cappuccino assassino guys. Oh. Cappuccino assassino. Mana ya? Cappuccino assassino atau barellino cappuccino? Barellino cappuccino. Ini sama kayak yang tadi. Barellino cappuccino.
Ada apa? Dindindun. Cappuccino ganti bang katanya. Tadi lagi namatin. Oh dindindun. Ini atau apa? Coba aja. Sini aja. Tugasnya Bombardino krokodil. Ini aku. Crococino DDB. Halo bang, ketemu lagi. Halo. Aku lagi mabar nih sama Bang Adit, Mana ya? sama Bang Jels. Tuh. Cappuccino gang 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 gong. Bareng Cappuccino apa namanya bang? cappuccino assassino. Cappuccino assassino katanya. Cappuccino assassino. Mama. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Wah, Ah, tung sahurnya lihat. tung 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 sahurnya kenapa? Itu. Oh iya, ada tung 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 sahurnya tapi game aja dia. Tung tung tung. Marioto udah mandi belum? Udah subscribe lah. Kalau udah subscribe lah katanya, udah subscribe Marioto mah. Kalau Marioto mah udah subscribe bang. Bombardino krokodilo atau ini apa ya? Ini Denali yang lagi main. Jangan lupa like and subscribe ya bang. Jangan lupa like dan Bombardino subscribe. krokodilo. Cappuccino Crocodilo. Bombardino Borbandino. Bombardino. krokodilo. Crocodilo. Assassino. Iya Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino. Cerita kita. Jangan lupa like dan subscribe. Bombardino ini atau ini atau ini? Lurus. Ya, Salah ya. Berarti yang kiri. Lurus nih lurus. Kanan. Nah ini kanan lagi kanan lagi kanan lagi. Nah ini kanan. Nah ini tengah. Tengah. Berarti kanan. Ini kanan kanan dulu. Ya kanan dulu ntar baru paling kiri. Paling kiri kiri. Kiri kiri kiri. Ya. Nah ini lurus nih. Mati. Kanan lagi. Paling kanan. Paling kiri. Paling kiri. Tengah. Tadi tengah mati ya. Kanan kanan. Kanan. Aduh kanan paling kanan lagi. Nih kanan yang ini nih. Nah paling kiri. Nah ini di kiri kiri kiri. Berarti tengah tadi kanan. Paling kiri. Nah tengah. Oh paling kanan berarti kanan. Kiri lagi paling kiri. Paling kanan sekarang. Ya. Nih bener kan? Terus ya itu coba. Paling kanan. Paling kiri. Paling kanan lagi. Tengah. Bener. Nah kanan paling kanan. Ya paling kanan. Oh iya. Lurus. Nah. Mati. SK bingung tower bang katanya. Iya. Denalinya lagi. Oh, dinding dun. Dinding dun.
itu sama teman-teman. Aku mau udahan sebab aku mau mandi. Udah pagi. Sore, ini sore nah. Jam 5. Main sebentar. Aku mau udahan soalnya. Mau mandi. Ntar lagi ya. Aku udahan dulu ya guys. Mau mandi dulu. Makasih yang udah nonton ya.